Pred nama je juneća koljenica od koje ćemo danas raditi rez poznat kao Big Hammer. Morat ćemo osloboditi i očistiti gornji dio kosti. Sa svih strana ćemo zarezati. Uz koš ćemo otkoštati. Koljenicu smo očistili, masnoću nećemo skidati jer nam ona daje dodatnu aromu prilikom pečenja. Meso smo povezali. I evo dakle naziv Big Hammer, oblik reza nas podsjeća na čekić. Danas ćemo peći Beef Hammer u pećnici, što je najčešći način pripreme ovog zanimljivog reza. Mesu ćemo dodati korijenasto povrće, jabuke, kruške, suhe šljive. Voće će jelu dati potrebnu slatkoću. Meso ćemo dodati povrću, posoliti, pouljiti i peći u pećnici na 200 stupnjeva 60 minuta. Kad se povrće zapeklo, podlijemo crnim vinom i vraćamo u pećnicu na nisku temperaturu. Meso ćemo odvojiti od kosti i vratiti u povrće u pećnicu na 60 minuta. Skuhali smo krumpir i celer, dodat ćemo mlijeko i maslac i napraviti pire. Povrće ćemo izvaditi i blendati da dobijemo umak. I evo ga, tanjur je gotov, meso smo poslužili sa pireom od krumpira i celera i umakom od povrća.